Yo minto risosa no arega igana intwe no yo minto murarapie minata tutwigeti na tutomire sato zoja kunywa oyo minto de dibukimasira era gateba ngatako bataba na intuga igasiri tukorigima asenge njoga igambo yatore bateba na businda na intuga igari tukorigima no basinde tegege no yo minto risosa nabo igana yo minto koruminte kwemu nechite chi media chinde fan chonzipi no chirege igama na intu egara ko ochumbe yesoka sabantu isiko tarara abantu bali bayito isiko bataramanya uchumba ngebike umbenko ungana turamo abantu bari isiko murwaito borwere bwa kanza ni nchuga igase keombeke kyanyamira kanza sabaibasi tonyare ko batogo semana minto mure no magoka na ige kare torega igana minte fm mure na magoka kare tuna baba diukiga ige na kimagateba ko mheshimiwa Diuko yaga masira my MCB ward ya township na ande mu majority whip abaskabe kero na chite ko manyanga di exist na karo tuwa begetinye gitari ko na gachire ya geseneno na tegetebe cancer center ekaro tuwa chikono kujibwati tukanyoranga honestly ilino ne jengo ya lengororo nothing much bari konyore singincho no munyegitari abandi bari gocha banyoranga no munyegitari konyentura toru munyegitari ubonete kubagire. So from there tukaje tigeje bone kabe health center tukaira tuare rumu ya mwari ese nyegitari utene. So then ngai tena ritu akore tumukutano mutangani ni kiombeki terero ritu umera ne tangani ne kiombeki so rero na inche gento kiagera na cha munyekero go bona banga akire desimi agante binga rero mbaba na inche ngabatebi na inche na ikubobe yakega matuka eta maiga rero na ngikana nyorte nganya sawo nyikiri na bairu bya na bwenire na borangi chencha go chumuika na abantu aba minto bonse abatari ngamba abantu bakuri ward yano ndarajana kuboranga nabantu ye ward yano kono kuswekanya nabwa nabantu baruwe township pinya mirengima bara na inje nabona ngati ngo bajoin because ebako teba ngore kole moyo turaitira borema ngore kole moyo turaitira burwaire nonye ndo ukorigireria basike bunaba ekero barigirire timi cyando bagwitira tugocha matanga nandi twakora twirana toko konya abantu baminto batarasira tochega igaruro kongo minto koro mosene turigereri nganga madiyoko kiatayo banta baminto bakorwa iga paka Nairobi ubona ko bako ni bintu byabo bakore tumaje kona koranga muntu yakwe tumutaka ngosari kira karitaya karia mari agakora kumbata getikoranga no uburwire bwake kebinto manyite kebinto kero kino konga no twara mari getekirama uburwire ne bina biro bino konga boire paka bigokora ubumutaka no maene bono suburwire buno bwa kansa ga kinsingi mayakarira rinde 20 nebanga ni budget tukubeka kibesa kyamari yogo kibuche tell us na intumune county assembly witeka part na intutogwiteri kibeseki abantu abanyora muri yogo nyasaba tukoriya rero gatukori celebrate nyasaya abatu tigere bare moyo mone karaba amatuko bara menya ono ndo tarakumanya bona kwiranire kagoja bochetu kenga karonko bari bagayigora ari kikwaya amachikora sikabako nagotera etuke ngabange babo gose bonsi no bare batera romba naitwa Dr. Anthony Mushiri, medical oncologist ukipenda expert wa saratani. So leo ni siku kubwa sana, it is the World Cancer Day celebrations. Tunasema kwa theme ya united by unique rather. So kumaanisha kwamba cancer itambui wewe ni maskini, tajiri, white or black, we are all united by this scourge of cancer. So I'm really proud about this Nyamira Cancer Support Group. Hii ndio mkutano yao ya pili na kwa kweli wamechukua hatua kubwa sana, and this is because we want to really destigmatize this disease. Kitambo walikuwa nasema Nyamira hakuna ugonjwa ya cancer, but I'll tell you for sure we have been here just for 6 months and I think so far we have over 500 patients just in Nyamira alone getting cancer care this clinic. Na tunaona saratani kadhaa, we are seeing a lot of prostate cancer patients, cervical cancer, breast cancer, na hizi ni cancer ambazo we want to bring the cancer closer to home. And when I see the local leadership here, I'm really happy because it means the leadership is taking it seriously. Na hawa ndio wana represent wananchi here, na wakiwa represent hivi pia wenyewe wanakuja kupata the treatment that is required. So hapa tuna offer chemotherapy services, screening services, na hata zile services tunaitanga palliative care ama we call it the entire continuum of care for cancer care. So we are handling that. Now as we come together, both the national government and other bodies, hapo hiyo uhamasisha sana ndio unakidhiri na unapata wagonjwa wakijitokeza kwa mapema. Sababu the reason why patients are suffering is because some of them they come pretty late when care is expensive, and also treating it becomes very hard. But wakati unaipata mapema becomes cheaper to treat and the outcomes are very excellent. So kwangu ni
join hands with this support group, waende huko mashinani pamoja na viongozi wetu. Let's get to those mashinani people who are suffering in silence, that we are here for them. And you as a tugatsie safari yenye egekogera twara atariramu n'abantu n'abaminto n'abagaka abarete sabo yani throat cancer, coronary, cervical and prostate cancer. Abantu abonsi pimo kanguchinga semoli na muri beterio bitokwana ona yali ambeo nasaye atoraire bigarane tuamera nerero itukeneria ito na yarenga nsa emeria ito bono tugosabanga intumo ingumu na toko batemu na toko basemia ekogera otuatanganete ndobwata osemio bongo mono mni tayati toko barekesa egere munyariko menyama tukabanga amakomo atogwetera mna twarwari tamaene minuti ito njakete mono tulikunyara gukora ibintu byonsi eri abantu bari byo bako tibesa ngitori emeta maene na barayi betu baigire gaiga atwikiranga nande tukona nambi yama ikiagera dutue kanto kunyara no mwesimi gwati muna ikire gaiga no muntu nyanja twagokire twabatebiria magania ito egekogera na barukanyemba mbakumiti naki kansa bae basimbali ekaunti ite ya Nyamira ntororo lero nali baene kibiya bagutusabisia abagambi bande ninchuange moikabanta banga isosa ikiumbe kinabia na kero kyo tungonya kubasemia ke abantu barwarete cancer inche na jira lero gocha kubasigita nainde kubateno buruiro what is not the end of death ande toko siga bagambi baito wherever asebale mbanya kubanga chisabali ku Nairobi na matanga bagocha abantu inka ko aba bale moyo mbara ba maliogo ose mbara ba assist in any way okonyo mundekerare moyo ora kole gente kia mono kugwekera ugocha matanga ayo kurchibesa kira taiweti igwa abatu agirire tuje torose bitija na bro bintu bwa dena barayi bande bons bali barabe gwiringo cha kororaba erinde kigere kinyena kibata kire kinyinge kigere kero umuntu arwale cancer diet yaye go change ngo that is why we are here to bwa dena barayi tupe mmoja the longest